A Date with Jenny is clear to te in Zavai in Tibay kan bukat se kan show hi LPS ken PTV HD channel akhan chwa thina ni a LPS 1 ate po in lo entry in kan ringa lom thu kan shil chewa min clear to te min lo en chun zom zel turin kan han som le ngal bok chewani tun chuma chuan thalai lampanga kanin herrem de olek tura te po ngai la thil phur om tak kan soi tura po ka ngaya tun chuma kan kom tur chu nula ani a Miranda Lalramhluni Chhehlawn ania ani hi kan han kom na chan tur bera hi chu unleashed to 2022 ti kha ania khata Mizoram IO than kha ani akatimai ti anga toy zogin nakina ama miron shilfia tura ngai la kha chu hemi unleash an base na chu anin nga na bera chu an headquarter kan ti donem ni tro Denmark ani Copenhagen akhan ani chuan Mizoram I han hei hi aropui Martin he thila hianin mason na tur tam tak thalai te po in kan nei na rin oma ton shiat te athil zuk zir te zanina hian minor shil tura kangaya tin chu mi ba ka chuan ama hi mamita hian athok mek boka hei hi Pyramid Foundation athok lai ani chuta chuanin mamita hian district lead an tia hei hi an organization and company khatianga aping ani na ani chungte po chu kanin zot chiang tura ngai la masa in Miranda katimai chenga tro Miranda ni me chibaile kan ji ngai ron tel theya mizo nula chhuat om tak mai nula mele kan hukhat dewin ka sha zan in chu a phur te po hi kan phur tlak dewin ka sha hei studio lam chu clear tu te lam kha chu in thu ni sela kha chu amasa in ichan chin toite idu ang in min han shil la tro ma hi and lo education background kan soi photanga ai zola hian bachelor's thleng hi BSc home science hi Zirteri residential Science College akhan kazera chuanin masters hi MSc hi Pondicherry University akhan food science and nutrition kha ka zirboga chuanin net hi pathianzara voi thum kha ka thru ve to chuanin I work background hi chuan Chennai khan hei en corporate sector kha rei lote kha ka lut ve zuaya chuan ka chhuak le chuanin Mizoram akhan karon le khan hi tuition plus hei side hustle ne ka tiboka chuan dietitian kha freelancing ka kalboka chuanin chumi pandemic lai khan MZT wa akhan guest faculty khan Department of Food Technology akhan kum khat kha ka thok zuaya chuanin chumi ka thozo chuan Pyramid Foundation hi ka join ni chana top na kha kan soi masa beranga timaila Pyramid Foundation ti khanin inge ani mizoten hi kan lamel shat lutuk lawin ka sha ke phechon ka voi khashat na ni chuta engwanga thok ngei nia engtin ngei tho thei chon chuan enge akai hnoya kha heta tangina tho theyem ti lai te po khamo a tho thei te me Pyramid Foundation hi layman term kan da minol puinan sha thiam dan ka soi chin dana chon Ambani chu kan sheve kang Mukesh Ambani Fanu Isha Ambani pasal kha anan Pyramid te company hi nita chu kemani hi non corporate side anti foundation hemi non profit side hi kan neta chuanin program hi parukan neta chuta an program pakhat hi aspirational district program neta tuna hian India rama hian aspirational district hi zale so pani kan neta chu Mizoram chuan mamit hi neta chuanin mamit hi ka enkol mek ta kan domain hi pathum omta anlo shiksha swastya le sarvajal gantia omzia chu zirlai education ganti chuan health chiselna drinking water tui in thei khang ho khanna kan thokta chuan mamita bi khi chuan health le education ain kanin sorbing ta ni chuanin aspirational hanti khanin Mizorama kha chia kha omiti bokta te ro mamita kha khalai ta kha a criteria kha shat theyem le enge mamit chawani na chanla ya kha chu apoi mo na te po khamo khalai te kha bin han shil fia le lok theyem 2018 khan aspirational district program ti hi omta chu enlo India sarkar in launch ta khata khan enlo champions of change and data indicator khata khan theme panga omta khang theme sang khan international sel late education zirlaya te basic infrastructure kan ti hemi kongte building chate name ti te agriculture chuan hemi chuanin enlo water facilities te chuan enlo
financial literacy ending sum te ending account kan nei chan ti khan kha indicator khan anu fwal de olek district how kha India sarkar khan zale so pani kha thlang da chu mamit hi khami indicator kan ti ate fung khan an lo an claiming an lo niam de wang khan kha mamit kha than bi kan ni chu chu ti mai la hei mi pa mi noi puina kan lo ngai to adan tura ka ngai chu anu fwal han ti te kha chu hei thil lom om lo lam kha ani de win ka sha maro chu khami enge a benefits kan ti don em ni khami dong thei tur ni kha chu le lam taka kha chuan a cha viau thawem khalai taka kha aspirational district kan ti hian chu nu fwal kan ti kha chan hei claima backward emo claima en la rual po lo na ang chod kan ngai ang khan eta khanga khan central funding te an lo huta chuan central funding ba ka hian CSR kan ti ta heng CSR funding te an lo huta ten private company te khan an sum donation ang khang te kha an dong ta chuanin khata an perform chata zir khan khami en lo competition an ti ta hemi en lo I an mani te fung ni ti ayo kinan te fung pakha en lo 3 C's an ti ta C pathum ang ani ta chu te jing competition an ti chat kha chuan ranking monthly ranking kan tia thatina hemi an lo an mani performance team base and performance kha chat chuan khata khan sum fai te kha lo man te khan dong ta khami lo man don an zir khan in lo entirnan aganwadi building thar siam chatte emmo no pang le khabu te mo no pang lo school thom chat na te emmo hemi toilet chati te khang tiang emmo kong siam chat na te khan an mang le khang tiang funding an don te kha ani tak chu abul thut tak atram khan na in zuk thok te na ni beranyang chu tro na tam du om hemi keimani domain ringot health le education ringot a po hian hei temeng chalai tuna phejon Gandhi fellowship kan ti ta hemi en lo Gandhi fellows kan katia pali ka kolta Nagaland Assam Madhya Pradesh le Maharashtra changin arong kalta kanaw te hi kate me ta hemi kan district administration hote bula phe hi chuan hemi hei change maker kan tia anmani en lo community ta na impact na tak missionary na ang daw ni me mase social development sector lampang a khan khang ho khan ten khan enge kan tiang enge mamit tan hen kan ti thian ti kan ngai to ta ten zo na te hi kan zo na sa ni chu entirnan aganwadi thalauta deuta ang se electric mulauta ang se entinge kan pui theyang ti te khang tiang khan kan ngai to zung puita chuanin tuna a hian mamita hian I campaign pakhat kan ran ta chu I bunyadi shiksha abhiyan ti nita omja chu foundation hemi basic literacy and numeracy foundational literacy and numeracy anti hemi ti changklun na hi nita en lo in lo hemi NEP en lo National Education Policy 2020 nuaya scheme pakhat nipun bharat hi khami kha kan align puita ke manin chumi en lo kan campaign ran chuan chuta chuan hemi no pang ina an le khazirte ti changklung jok nan khan khami I class kan target demography te chu hemi class 1 atanga class 5 no pang te khan ta entirnan assembly an mang tha em chuanin library a changtlung em no pang tan library in hong em ti te children parliament kan tia ta chuan no pang student union ang deuh hi ni ta chuanin bala building as learning aid hemi in sianga aganwadi te kan hanlo chuan ABC te banga te in bela khang tiang te ka hemi elementary le upper primary kan ti hata hian atel nge tu ni ta chuanin SMC hemi Parent Teachers Association tiang doin kan shithya manga khang ho kha an active em khami participation kha thaim chuanin community anin involved thaim ti te ka kan en pui ve kani chuanin community classes te hi an nei them ti te khang kha tu na hen kan kal pui mek tu na lo kan campaign a chuan chuan ani le khata khan district lead engtin nge ini theinang ma kha organization ka join hian district program leading ka luta health domain atangin COVID khaka khoi puita khami COVID vaccination enge kha population te meyang khami improve tur khan chuanin mamit hi han soi to bila kan shi thonga mizo community to tribal community kan nita pon lammi entirnan he nam dang tan han lu amot van nel te har sa ta khanga khan kema mizo chung phejon kema cha kha mizo thok kan nita kema ni organization chunga phejon ka struggle ve na sa ne chan chu mamit he khopui fa ti taka tia mamit khwa ate ka zukal lob loba he englo thil ke experience ngai lo te ka zuk experience a maji kan han ti lob ta
tu ma chu khami context ne phei chuan ka tho pui ke ma ai senior kumsom hnia experience nei tam tak bo khan anon kal ngam lo ni chu kha wang khan mamita khan tu mi dang kha an ngam lo wang khan ke ma khan kan state ania ke ma ni district ania ke ma hian kaing lo ka wa vai pui he le chen ka wa vai pui be to kan om lo anga ta chuanin kha kan manager te le kan head te ho kha he ka an lom tu ka chan chu chance kha department dang emo location dang a khan kan ei ta kha ang alo midang po kha miron offer khan ma se heta Mizoram kan ti ange ka tia chuan in kham mi nu khan district lead kha min a kha min promote tan mani khan chuan Piramal Foundation a khan engti mi ilu ti lai akha kaludan tak hi I khata alo ka MZU atanga ka alo ka chhuasan nu khan I kan zirtiri kan englo kan lecture pakhathi Miss Maria hian I enlo hey Piramal Foundation ti hioma enlo non-profit organization in ta hetia I enlo nadang I nga chunge mo enlo PhD ti itum tho sia kha mentia hemi chung hani dule thok zwai la kha tin cho hey miron shildana po khan hey NGO dang nga contract based ang tur khani kha karinga o kha khatia chuanin ke interview chung po kha process kha re ni chu card ni chung kha ke interview voi thum ta ka ngak ve ngar ngai choi ka thok lo me don mo lo te kha katita atopa kha miron offer ta mamita I chuk nga la nga yang chan chu covid hun lai kha na sat hun lai kha ni sia chuanin chu te chang chuan ka lu chho zel dan chu ni ani tak chu interview te po chu a harem online ve khan anya nga tiro chuanin hemi verbal top khan ita nga tiro written om lo ti na mi chuan written om lo hemi interview one based on hi chu en lo in HR 10 min ko ma chuanin program director min ko boka chuanin lo staff dang le CTM kan tia core team member chu omzia chu northeast zone kan how to te ber ten pon min kom ta khata khan hey casual mail do hang conversation casual do hamin kom ta entinang kan CV based ten min kom ta nutrition and background kan ya kha wang khan nutrition chungchang de min zota enge diet planning chungchang de min zota chuanin englo hemi social sector lampang hi experience kan ilo tuklo wang khan chu mi senior hey decision making kha I mean enani chu hemi tuna UPSC and question zo ang do base yan chan chu decision making atam sia enlo ke mani anga phei chuan chu chan chu kal swal pale mo ti po khan entinge kan thil ti swal chang khan entinge solution kan siam thei zelang ti thleng khan he question kha hai article an timeng an phor chuak thiam ani chu ta chang chuan interview chum an conduct lang pui ani tak chu ani le mi zo zinga hianin thok vele hanti vele khatiang ti khan to em om to tuna mamita ka tho nu hian I assistant admin kan dita ke mani he operations department kan dita ke mani khata min pui bom tu kha I enlo mamit mi le sa kha ka duwa minon englo po khan an prefer hey an mani du zong po khan eta chuan kan an CV kha ka thonta HR ne na chuanin program dang pakhathi kan nei ta ke mani hi aspirational district collaborative kan nita program dang pakha tribal health collaborative kan tia chuta chuan TB an concentrate ta tuna hian mi pahni an hire to ta an lo kamel shate a khomi thau khomi kher kha ka du sia ke ma po khan tuna hian kasha china chon chan chu CV kha lo thon ro khan tia ti khan CV kha ka thon da HR ne na khan ti khan interview chu ke ma process ang thau khan an kal tang veng ani tak chu a chai ti em ti top mai ti ang hei chalai tuna hianin na tho enge le khathiam a nget lawa thok kan ti don nge hei na zong pa thil dang zong ve reng tam takan oma ki chu chalai na thok pe lo in ti hi ka du vak to lawa chan chu mi zo chalai te hi enge a chezong han kan in soina salu tuka a tha hi an tam ka tia tai ma le na du hi an tam ve ni khang tan te khan akong kha lo ko mu ni ta la a chai ti em alu chi ti em olu chi ka til do ke mani hemi a staff ang ponamo Gandhi fellowship ang pon chan chu so kan munga ten kan han zirzawa anlo te bachelors te mo masters kan han zirzawta ke mani subject line ngor lu kha kan tumai mo aizol chunga na tho top ka kan tuma bikin he aizol mi le sa te kan lo te ke po kha ka experience thau ni ta ma se kan ram ma sona tan hi chuan a tro bul enge ai timeng a root cause kan han tia prop hei buaina le thil har sanate lo thleng aron thlengin aron puak chhuak asar hul lai cha ten kan han thin rim bong ta ma se tian ma mi ta kan han om cha khan kan lo timeng pathian mal som na kan don na sajia hi ke in hule ta chan chu
มีเรทเฮตักแต่เมียงเฮตเลยมาเฮตเมียงกระจงกำเตเฮมีเราเชียมุลาเฮอันเราตั้มตักอันมานี่สกีมเตสอการนะอาเซียมเตเอ็มโอเองเฮอันดนตูรังเตเชมังเราเตข้างดังปุยบอมตูตุข้าอันมาโมนี่จุดน่ากัน organization ปุ่นอันจนดงคัน local มีกันดูอันติคันอันตามพวกคันหาสัตนาตามจูอาหาทางดิกตักใส่กันใน work ethic เตเมียงเฮกันติเฮีย strong ง่ายเอเมตา work ethic ชันง่ายมาเสกัน work culture ฮิจุดูทุสามินอาชานิทุสันจูเองพอสวยละหาสันเตเอโมเฮ mental health เข่งริลลัมชิเซลเข่งมินไงป่วยโมสกาจวนเองเราจดจะดูไตละชัดได้วินเองเราละเฮกันหายโมmanin kan chau dewe mo kan manager te kan reporting manager te kan han shilta te han hadam ro poi lo te chuanin I Gandhi fellowship he hi chu I company program ani ta khoi muna po chu mi program kan paruk kan nei zinga chon du kan thlang theita khami zir te kan le location he timeng du zir te north east te south india te central india west india te north india te akal thevek ta khanga khan chu kasoi tribal health collaborative te ke mani program te chuan digital bharat collaborative ti te kan nei ta chuan I khang tiang program dang sang khan an lu theya chuanin khami program chunga khan leadership curriculum ti te kan nei ta chuanin immunity to change ti te he enge I an mani pillars po change maker ti he mi hello mani thil out of the ordinary ti meng thil pa ngai an mu problem an mu khami siam thatu ti te chuan I the new millionaire an ti ta omjia chu ke ni chuan millionaire kan ti chuan poisa million dollar mo nuai tam tak nei kha kan ta ma se an kan organization a chuan impacting a million lives mi nuai tam tak khami nun thak dang lam sak tu ni kha Gandhi fellowship anita khami kumni chung hian a curriculum a chuan hemi ka soibak immunity to change ti te now KBTNM kan tita hemi business canvas te social entrepreneurship te po hi boot camp kan nei puita chuanin vipassana ti te hemi meditation te chuanin I hello sarthi kan ti bok da hami an mani career guidance entirnan kan organization apo an thokle the ma se an mani education an further higher studies te an chunzom du emo mundanga an thok corporate emo non profit an ning lo dong kha ta khan kan buai pui saktel vek pokani tu na hian ke po hi I hemi north east zone a hian felt kanin tita hemi fellowship educator leadership lo team kanin tita north east a hian hemi kan program a hemi pathum kanom ta kan team leader hi tu na hian Guwahati omna chuan pakhat hi darang asama ma chuan ke ma hi kan pathumin Gandhi fellows hi tu na hian north east zone a som nga pathum kan neya chung ho chu kan enkol me kani ani tak chu kai lo te kan so langa kan lo le thai don nya inai chiang le ni ti kha kalo mu theya itui bor boka anuam ka tia kai po in chuanin kha inthil ti tuba kha chuanin abul thut tak atanga siam that ni te po in ka sha he mishing nun shim ti ma son kha in tum ni khan kalo mu bera ani ber po in ka sha akhalai ka chang kalo khai khom thiam dan ani le tu na in tho china hian impact a in Asia enge hetia ba mu thei maya in na tho hian in ma son na enge aken to khulaya po mo khamilaya kha nangmana I mu dan ka mu dana chan he in Chhehlawn Mizoram na tho chu slow pace ta ke ni phe chu he namdang ne na in chia pya tam kan lo ni ta he man mo thil thua chu ti ron ti ru chu he voina te in lo thil email te ron dong ta se zana ron thon nga ron pon chuna lo thon nga ro ti ang zung kha kan ni ta khanga khan he achang hi chon be dong chang hi ka nei ni chu ma se voi khat I hemi khwa ka kalna I ka valet le khan vaccine kami covid vaccine ka buai pui lai khan kami nu khan education ka buai pui min lo la sha ni chu hata an VCP len kho mi te khan nangma wangin he kan chung te an dam pha en lo covid te kan ve lo pha ti te khan he lo ka lo sha to lo te meng me la po ka lo sha to lo chan chu mi tam tak ti han ni ting kan lo huta khangan he ka lom ve mani chuan tu na hian en lo hemi education bi ka phe hi chuan I teacher te na he entirnan an mani student te kan she chhawnga sarkar school kan tho puita sarkar school cha tho pui turin min ti ta sarkar school a zirtir tu te po he motivate ten lo ngai ta khanga khan
zirtir tu te po entirnan acer tool kan tita hemi assessment tool pakhat hi ni ta khata khan zirtir tu te po khan hei tiang hi kan lo hrengai lawa an tia ta khan an mani student te khami I enge kha en china evaluate tan te khan an mangda khata khan zirtir tu te po hian hei minron fak chini chu kanau te phei hi chu chan chu namdangan ni ta enge thil hi vati mop ru ka tin chu mizo community a inom du cha mizo angin ba cheng to pro hi katia chu an lo sunday ten in khom ta te khan an lom em ta stakeholder kan tia hei khami kan district administration te le teacher te le ang tiang vcp te vc te yme te ho hian an han mo an lom ve ni chu chan chu kanau te ho hi I christian ni lo ten anom ta hei hindu muslim an te an lo ni ta khanga khan hei kan ke mani sa khwan te kan culture hei khatya kan respect an hu khan hei kuta mamit mi le sa te po an lom em ani chu chuanin hei ba ka hian chumi education big chu han soi le taila I library te en lo ti changklung nan te khan hei kan be na sa ni chu chan chu kan she chonga building chen khatte chu du thu te lo sam lo ta khami pun te ro te a khan ti han hanging library kan ti ta hanging library concept a chuan library chu kan she chonga le khabu ten ain tlar put ta ma se hanging library concept a chun bang pakhata hian ti hian shui mun ti a kan khaya mun thum vela khata khan le khabu khaten kan khaya no pangina aban theya adu to ka achiara avada le thei turin responsibility anei ti khang tia te kan zirtir ve theya chawng ni khachan chu I library hi kan han soi zaw le lo kanga library phei hi chu kan shep lutuk lo hetia timeang college kan kal nuwa cha apoimo na te kan heta no atro bula tang hian apoimo em ta no pangin hei ke po sap tong te hei nen lo tong dang te ka shat tam na chanjo lekha bu ke entama hami ke ma han kalo mu tam na chon ke ma bu khan karil ru atu ne ta kha le creativity min pe ni chu hei mizo chon creativity kan ti chuan fine arts te music te kan ti ta ma se creativity hi hei eng huna po hian kal thei chu entina ke mani context a chuan entin nge hei en lo thil hote te chu hanging library concept te po chu enting nge kan room kan han enta kan han scan wang ta hei interior designer style ang do hian ota chuan na thanga eng ta hian lu tanga ta hian thil an lo ruwa atla atia no pangtan enting nge fura chanju fur hun lai hi arei sia mizoram a phei chuan en saju enting nge ron lu da saju in enting nge lekhabun se lo theng ti te khang he kan en zung ngai ni chu ke mani chu school en kultura tam box ya ke mani tan po khan chung chu hei impact kan nei ang deu ka soi thei ang chu ni chan chu kum khatcha kan la thong box ya ke mani hi son na khani e ati zung theilo nga ma ro chu abul chan kha fu kha nga ya te ro kha a foundation a kha in zuk chan to a ekina chuanin akal rang deu tura po ngai le te ro kha chu thil be se om tak ni in ka sha a ti chuan ni chinai soyang khanin kha food and nutrition lama te khanin zirna kha kawmna ka ti zok te an certificate te ilo nei sang a tin net kha ama kha na soi rang lut tu kem ka shelo kha pathum ngota khana nei boka khak te kha aro pui khop maya ti chuanin hemi social development sector achanga ilu chhaudan le itui chhaudan chu bulfuk takin kan la soi lo nangin a sha thein ka sha tu na ithil soi dana chang shim po khan hei iphure ni nang ma kha ituya ni ti kha sha ta mizo chalai te ta po I en ton tlak ka tia khatila ya khan tin ithil ti a hian ichiang khop pin ka lo mu a hei hi apoimo khop maya kan thil ti a kan chiana kan tui hi hlo thlin na bulani ti hi achianga ti chuan khami in na ka soi le taila hei min lo thlir tu te zinga po nu le pa po ni se kan fatia kan shil tur ang chi te khatiang anga khan in na hian hemi Pyramid Foundation thoi ka soi lut le duwa enge thatna aham thatna lampanga khamo a hlo te kha a poisa za chu soi ngai chuang lawa kha nga benefit som thei zong anga kha mizo te tan hianin a tha em ti ang zong dem ti po khan mo hei aman hla em entina hita in na kha ha thak mel ka tia ha thak do na kha nga te khanin lo kha athat tok ve thau kha nga ya achan chu kha kan tho chan pakhata ni lo thei lawa khamila ya khan enge soitur om theim hemi hlo chung changa hi chon non profit organization ani na angin I promotion vel hi chu hei du thu sama hei corporate sector angin ani zung ve lo ta ma se hemi financial year
zo hian kan performance te meng kan na tho dan khan enta khanga khan kan tho that dan a zirte khan en le ta chuanin benefits a hi chuan insurance health le life insurance kan nei boka kan nu ka kep thei bok ta kan chung ko member pahni mo nu le pa te kan chen pui nu le pa te mo unau hi chu kan kep thei lo ta engineer nan living partner mo nu kan nu pui pasal te kan kep the fa te po kan fa pahni chin hi kan kep thei ta kan health insurance a khan chuan provident fund hi en lo he corporate sector a an tiang thau hen kan dong bok ta chuanin i reimbursement hi kan na tho na kan dong ve thei bok ta chuanin entirnan mundanga lo zinta angela i game en lo approval kan don chuan kai mani en lo high kai mani reporting manager te mo kai mani higher up sta changin khata khan kan traveling zong kan ele in zong himin lo book sak ve accommodation flight transportation train bus engpop khata khan kan na tho na wanga kan zinani chuan khata khan min book sak lo ni chuan kai mani pon kan reimburse le thei vek ta chuanin hemi temeang khami a package ba ka kha chuan kema ka hlok pui chu i kema hi hei fear of public speaking an tiang hei mi pui ma tong har sathi kanya ka hlawa mi pui ma tong ai chang poisa ka pezo khom chu ti chi ang kha kanita ma se kanhan tumta te meng workshop te kanhan pek lok an ngai ta kha chan ke po mistake ka siam nok ani chu he kan ka sei swal nok ka hei te meng kan she chonga hei aizola chuan sap tong lem zo tong kan man pol na sata ma se ma mit lamanga chuan kan sap tong soi ang te kha an lo shi thian lo khata khan ke po hi ka zuk soi swal nok chini chu khata khan he kema mistake atanga in zir ang kha kan organization a min zir tir tha ka ti chu celebrate your failures hin ti ta chan chu ke mani ti diklo te khata chang khan enge kanin zir le thei te chuanin meeting hi kan nga ne chu kanu phei hi chuan na tinge ti zo za he meeting hi in nga ma hi ti chini chu ka ho po hian chan chu tianga hian leadership curriculum ti te ke mani po hi a staff a zirin ke mani level zirin min nei puita kan Gandhi fellows te na shan an nei leta ke ma po na shan kan nei leta ti khan chuanin i workshop kan nei don hian north east zone hi Guwahati ya kan kal khom ta chuanin kumkata hian voikhat en Rajasthan na hian Bagaran tia Junjunu district a khan kan organization nei tu hemi peramal hote en lo anron chwa na hmun ani ta thingtlang pilril do me hi ni ta Delhi atang khwan I Dakar ni estimate chu de ma se kan shechonga Delhi chu traffic te allo high national highway ni wang khwan Dakar rukte Dakar yak te kan thang china Delhi atang khwan kan zukal wang zelta khanga khan kan englo kan tho pui dangte hemi India rampum pui kan tho pui dangte nen kan in mukhoma khata khan enge kan ideas te kan share entirnan heta ke ni chu Mizoram kil khor bera kha khami entirnan hemi kemani tlom ngai na hei mizo na kan in hei tim kan in chhuan ve na hi and kan organization a chon hindi chon seva bawan tia kha khami philosophy khate me khami an kan follow ti community te me khotlang anga kan follow an ti an shat khan an lom no tu kan ni chu ani hemi en lo kan content mu kan traffic system ten kan mu an mu han ma kan tin chu kan she chonga vara ma kan kal chon horn an han met tuara tu ma tunge veila ma kal ti te kha om to lo enge in pass don pon an in meta horn me lo chon kan thiang ti tur khop khan hei traffic ka ten hian a criss cross khan an kal na sata tiang te ka mu hian hei an ma kan tin chu chan chu mizo mi puite henga hian hei thu kan oi zia alanga hetian na kan nei lo kan in ti ringo zel hian hei ka ve chini chu ke po hian ti hian tho sen lo na hi omani chu du phot chan mani hi va exposure hi impact tam ve ngai ta tu na po chu kan organization a po department danga te in sunduem te min te khan ma se hei ta Mizoram kala chu pui shi to chan chu thil ti tur kan langa katia ma se a huna chuan hei mishing chu in tinge kha angai ranga om the kan ni lo ta po hetia in hlan chove zia ka du ta khata khan hei kan na hi hetai han zo photila chuan entinge ka ma hun tu chu kal shelawa tiang chuan kai ngai tu ashi tu na po ani tak chu angai nom hle mai reilo te kan chol le photanga kan lo le thwai don nya in me sha tina lama khan unleash kha kan han soya khabi topica khan kan lalut nya lawa tu pui kha kan kan de uria kha to pa kan han khek de owanga nya achan chu Miranda hi na tho na lam le a khatiang ang kha anga ve a background na tang khan ni china ale khazir na changa
aron soi atang ringot po khan du tok chuan ti donila rei to kanin kom thei ka ringa ma se hun man thiam ve de hlek te angai awangin khalampang kha kan du tok rianga anga event du chuan anga event dan tur tok chu kan soi to in ka hria athil omzia kha abik takin thalai te na chungchang thila te po ama te po in ron du ni chuan in ron theianga ka tiang kha ni sela tu na tan chuan khalai te kha Unleash ka kan han soi kha Denmark te kan han tia foreign te ka kan soi thleng to mai eng ma kan lu chil si lo te point lo ti mai theya eng poni si Unleash kha enge a omzia eng ti nge khatakal kha ini ti te khami nominated global talent and theater ro kha kami zoram achanga ama chau kan ti kha kan thu pui berania tuna thu pui ber kha top kharnan deu tho hang chan phang don ti na nia o kha kamin han shil lela Unleash hi en lo non-profit organization thawan nita en lo Denmark Copenhagen in Jananita Professor Fleming mi en lo Denmark University and Professor ina at Jananita so in 2017 na changkhan an chanta en lo tuna ka kalna hi chu Unleash India 2020 tinita khami ma khan mun thuma an nei to ta ama saber kha chu Copenhagen Denmark khanya chon a second chu Singapore ania chuanin a third na kha and lo Shenzhen and lo China ania chuanin a fourth na hi Mysore India anita Global Innovation Lab anita khata khan chalai sang khat thlan chwa bi khanom ta khovel pum hwa ka lo soi lawa khovel pum hwa pa po khan i ramza somruk plus hei te myang za somruk ai chuang kha an karong kal khom ta khata khan application kha sing khat sang kwa chuang khan huta khata khan nominated talent ti khan kema hi World Diabetic Foundation in sponsor ta World Diabetic hey sponsor to a sponsorship khan nga shim ta an hemi event hi Infosys ho kan cha nga Infosys to lo tuna lo UK and Prime Minister lo te myang apuzon te company kha ni ta chu kan zu khen na mun kha he lo corporate campus ni ta chuanin hey Global Innovation Lab na chu he pui theng ber khan an khoi ta kepo chu ka kal atir khan kepo khan ka sheme lo ni chu Unleash ti khan chuanin kan han zir chiang ta an lo hey a serious don ti ka shena chan chu khovela te myang ram shang arong kal khoma thalai bun tak hey kai ni poi kanin bechin ni chu an mani ho tian communication hi kan nei ta ti khan WhatsApp group te kan nei ta chuanin Instagram group te khan kanin communicate chhota khata khan chumi startup CEO chu kan nei chumi chu ka profession ti te khan da cái ngày tòa vòng trên áp kỹ về tệ mẹo hết ta mà mi ta na có thâu cái mình hẳn thăng về nha World Diabetic Foundation in khắc cái TV này chú cho nên cần company chẳng khan nominated talents kan in ta kami nominated talent khắp pathum kan kalda cho nên cái thọ pui te pakhat cái mà hi kan program cái mà chắc cái kalda cho nên cái thọ pui te patni hi Tribal Health Collaborative chẳng Assam chẳng le ta Bangalore Karnataka chẳng khan an kalda cho nên kan hẳn en lo Unleash hi chu en lo ni sari niriat ni lo December ni thuma chang ni som chung khan event kha akal top ta khata khan a day wana chuan culture event kan nei ta khami introduction te kan nei ta khata khan en lo hey India rama en lo culture shang dance te performance kha an nei phot ta chuan en kepo kor cheile puan cheile bakirian en ka zuk par ve ha hey min kha hey namdang ho hian an hu ngai lo ni wang khan Indian kan ni lo mo te khan te ma se Indian kan ya hey mi kan culture thom don ya ti thangan ka showcase hey ke ma pona mizo culture ka showcase ve na khan ni ta chuanin ti khan culture event kan nei ta chu mizo chuan a day one atangin ti khan group shang in chanda kan mani team ho hi hemi SDG kan tia sustainable development goals iwenina anga ipoimo tu na hey aspirational district po kan ngai poimo khanita hemi 7 teams kan tia hemi team sari khata khan good hemi track number 3 kan tita good health and well-being ti akhan khamin huai akhan mental health le non communicable diseases hemi nanna in kai chhon theilo bora ka in kai chhon theilo ma se en lo hey antinan diabetes ti te cancer ti te khang te khan ta chuan mental health ka englo ta ka thlang ta chuanin chumi zo chuan englo equality education ania chuanin
andเรา clean energy ส่วน water and sanitation ส่วน source to sink กันติดตาให้มีทีมปัญหาเฮียนหลักกบตา source to sink กันส่วนให้มีเองเรา source to กันติดจนกลางจังอ่ะตุยปุยแข่งขมีค่ะ14 หรือ 15 ทีมคันแต่ส่วนนี้น่า last น่ะฮิตส่วนเองเรา climate change ให้มี climate action ค่ะขมีทีมปัสริค่ะกันคอยคันแต่ส่วนนี้ mental health แต่ค่ะส่วนกันทีม base คันให้มินเอ็นเรานี่จูมินคอยปุยนี่จูกันมานี่ facilitators เต็นอมตาขตาคัน company อันมานี่ sponsor ตัวโมให้มีเองค่ะ funding รอนเตตัวเต expert ดังเขาคันที่คันมีรันชิลตาที่คันจิงดาร์กว่าเราเป็นสมลีปังอ่ะกันแค่ไหนไงแต่ค่ะที่คันดาร์การ์จันเวเวลมิน prep ตานี่เรื่องที่คัน innovation process อังค่ะกันเลยตาเป็นเรา step ง่าอมตา innovation process อ่ะคันตาคันอี step 1 อ่ะจวนproblem framing อันนี้จุมิซัว ideation กันเดียจุมิซัวอี prototyping testing จวน implementation กันเลยตาข้างอ่ะคันอีขมีกัน true เสียหลังไงตาเกมานี่พอคันขมีกัน gauge check กันติดาขมี true อ่ะคัน gauge check กัน pass คันขตาคันอัดโดอันเซลจู problem framing กันโซตา gauge check กัน true จวนติคัน ideation ติคันอัดโดเสียละกันอันนี้เรียกว่ากัลตังตัวน้องเวมกัลตังเราค่ะอันนมนวลตามาเซอีขตาคันอันมานี่ค่ะ last minute ดาคันอันนินดีลตาอันมานี่ฉันจู time frame ค่ะที่แม่งกัน showcase ซุงค่ะ array เราเสียข้างอาคันไอ้ที่แม่งอัตมโซคันนี่วางคันขตาคันเฮ้เช่นขจูอันนี้คงอีเวตาจวนมาเซเช่นขจูอัน present เล่มจวงเราตาค่ะมีค่ะทีมมาเจอร์นิตาจวนนี้กันวันนี้ก็ทีมค่ะกันทีมค่ะมีปาลีกันนิตาเราอินเดียนมีปัญหากันเนี่ยปะขัดเนปาลีเราเนปาลอมจวนนี้เราปะขัดที่สแกนดิเนเวียนนอร์เวย์มีนิตาจวนนี้เฮ้มีช่างอมคอมจูเฮ้ที่มันกันอินยัลเวนัสบอกว่าที่มันกันไอเดียเตกเฮ้กันหันโถตักค่ะจวนเองชาเบรังติค่ะเฮ้ทีมเวิร์กเตมินซิร์ดีตาจวนกันทีมค่ะกันลีดตาเกมกันทีมลีดเดอร์ค่ะกันเนบอกตาจวนเรากันหัน true เวกตา gauge check ค่ะ gauge ค่ะมี gauge check ซงกัน true อ่ะคันค่ะมี track กันเดียดาค่ะมี team mental health represent ตัวแต่ค่ะที่คัน team ดังเต้นเองกันin compete เลยตา pitching กันเดียดาให้มีเชื่อแทนดู shark tank ก็ค่ะเดียอันบัสสวยอังเดียวอังคันกันว่าอย่างเราตา judge อันนมตาที่คันค่ะมีกัน team base อ่ะ sponsor ตัวแต่โมคังที่คันมิน judge เลยตาค่ะตาคัน team base อย่างเราเขามี track base แล้ว competition โซอาคันขตาคัน final pitch เขามี team ดังอินเดียนั้นเห็นเรา mental health education climate change เท่าที่เนี่ย compete เลยคันนั่นตาขตาคัน award ช่างค่ะอันดงเลยตา most scalable ที่เต้ most innovation ที่เต้จวนนี้ most inclusive ที่ award เต้เช่นจูinternship เต้อันดงตาเขามีกลุ่มขัดกันเรา chemonics เขาคัน most scalable ค่ะอันที่จวนนี้ที่มีclean energy อาคารกันชานปั๊มไม่เตะทีมค่ะอันดงกันให้ North East มีกัน represent วางค่ะกันล้มปุยเกมาทีมที่แม่งเราถึงง่ายพวกกันล้มโซ่กันนี้ชวนมานี่ก็จนจูค่ะมี award แต่คันดงแต่จวนนี้เช่นจวน cash prize เด่นที่คันค่ะมี team base คัน award อันดงแต่จวนนี้ unleash plus talent อันนมเลตาที่คัน dragons den อันแต่จวน dragons den อาค่ะจวนให้มี incubation period อันที่ตาค่ะมีทารุกชูงะก็มานี่ค่ะมี event โดนคันทารุกชูอันเราin process ตัวอันเราin prepare ตัวอันเราin บวชใส่ตัวแต่ขตาคันเองจะเงี้ยอินเราให้เองค่ะ investor เตอันมูจะเองจะเงี้ยbeneficiaries โลกปุยตูตีแต่ค่ะคันเดียคันอันทีมเสียคันอันหนึ่งเราแต่ขตา dragons den จูเองเราจู shark tank อัน base เท่าคันอันกัลตาแต่คันอัน final price pay ก็จู US dollar สิงาคันแต่ขตาคันจะขจวนขมีปอยซา plus เหตุ company ช่างขมีอันเรา unleash in a partner อันนี้เขาคัดเองคันที่คัน deal and sign เลยที่คันจะมีลายการรัวเราอมจุดที่จวนให้innovative อันนี้ intel จุดที่อะค่ะจุดรำช่างค่ะนี่นั่นโหนโดนด้านนี้ใช้ไล่แต่คันแต่เราจางค่ะมาเสียเหตุอินรำชัวคันรอน implement ตัวคัน her side อันที่นั่นกี่มันนี่เราทีมค่ะก็สวยกัน product ค่ะให้ podcast คันเดี๋ยวมีจวนให้ podcast จะจูให้มีเจ้ารำมาจนจุดอย่างนู้นกันละง่ายทันสลับตามมาเสียกันทีม product ค่ะจุด podcast จุดนี้แต่ breaking the ice ที่คันแต่จุด Norway implement ค่ะกันตุ้มตา
กันทีมมิงจุปุยตูค่ะกันเนี่ยจันจูมี มีโซมิงเงค่ะกันเดียกันเองอมจะปุยตูหินเดียเรา helper อมขมีกันทีมโลโก้โปนักกินากันโชว์เนี่ยจวนนี้อีค่ะค่ะมี podcast ค่ะ mental health จงจางค่ะเฮ้กันดูใน context ตุนติงในนอร์เวย์เพย์จวนอัน healthcare system แต่ education system แต่เขาเวลาทำแบบนี้เสร็จติง mental health กันละไงสักไงค่ะกันที่ question ค่ะอมตากันเรากันที่มีจวนให้อัน problem ค่ะอารมณ์สวยชาวตาให้มีกันช่วง pandemic หลายคันsocial distancing กันง่ายฟิตรุกจางกันเรากันขมิ้นการกันเอามาง่ายตีเวลค่ะแต่มีเบียกเราตำเราเตมาสบัวเตง่ายแต่อันนี้จุขมิ้น social distancing concept ค่ะเรา normalize ตัวให้mental health ไอ้กินนี่จวนให้เตียนั้น anxiety เตกันในอังเต depression กันในอังเตอันนี้ค่ะจวนอันเรียนรู้ตุกวางเตคันให้อันเราขมี social distancing กัน normal ดีวางคันค่ะขมีให้ mental health สวยไม่ค่ะแต่เมื่ออันเทแล้ววันนี้จุขมีค่ะอันมานี่อันนี้ทูบเวนะอันนี้แต่ให้รำ develop เบี้ยวกันไงสิคันนั่นติงข้างเตียค่ะอันนี้ดีกว่าอันเราไว้รู้เวลแต่จูcase ประคัดกันชาติเพก็จูรวงฮีเฮติเมียงเฮติอาตรอยใช้โมมานี่ไงสักเหล่าตียงที่ฮิอมตาอังเซอินเดียรามังอาจวงตั้มเบรัดขัดนัวกันเชียงดินแต่อันนี้จูกุมขัดโปะแต่คันอมตบเซมีทีเซอันเชลวังตีขบังค่ะเคสแต่คันในชินแต่ฉันจูอันมานี่ individualistic environment ให้ culture อันนี้แต่อันมานี่ให้อันฝักอมร้อยเลยมาสิค่ะ drawbacks ค่ะอมเบต้าค่ะบางคันpodcast ค่ะกัน implement กันตรงนี้ไม่ใช่แต่จุดเสียงเขาตัวอินมาหมดต้นค่ะกันนิดละแต่ขลายอ่ะคันที่รอขลายค่ะเองหมดเช่นส่วนนี้ mental health แต่พวกค่ะใส่รู้จักองค์ครบไปมาเสตุนชุมาตานจวนินค่ะก็จุกันติดตัวเราไม่ยังอ่ะที่รอเจียงเวลตัวอินก็เสียค่ะไว้เขาเตสทำดังเตจิงอ่ะพวกทีมมิงเตปอมิโซมิงไงแล้วจุกว่าแรงเตปอค่ะอารมณ์กันเดียทินunleash ค่ะเว็บไซต์ค่ะเองเว็บไซต์ค่ะunleash lab ติตบคานออกมาจวนนี้ social media จงอันนมเด็กค่ะแล้วที่เวดูเอ็มโมขลังปังตุยเตอินอมันนี่จวนนี้ขัตาคันินเราไงอีเวนต์ให้ตัวรักง่ายแต่รอใส่ตัวที่อัลลัตตมากันละขัดเลี้ยมาจันเว็บกันละใส่เราตีตัวนี้อินกษยาไม่รอจูขัดล้างปุยจูกันหันสวยกันสวยห้องเจ้าตัวทว่าจูวางินตุยอินเราอมันนี่จวนมิรันดาฮีอันเองติไลปุอินอาจจะไทยเรื่องนี้ติค่ะกันสวยดูจวนนี้จู่ๆกันติตาคุยอย่างเงี้ยอันรันจวงเจงไอโซเชียลมีเดียเงี้ยยังเองที่เนี่ยกันติอังคลายค่ะโซเชียลมีเดียก็มังลุตุกแล้วดูเลยเราเจเนซิฮีอินเรา approach จังนี่ก็มาจังพอยน์ที่รอพัลนัดทับบินอัน number จะบอกกันอินเปตัวระง่ายแล้วก็ที่อังปะเทียนซาระกันโชกัลตังเฮติอังมินอนโซดเตอินอมชีน่าอินทชุ่มยาเราอุลาอันนี้ตุนูเบรินาพัลบกลอมเด็กันเราไปสวักจูร์ไม่โดนเนี่ยที่รอจะอัตบนัดตักตันหุ่นเต็มเตกันละเปเลโดนะอเวย์ซงจู่ๆมิโซชลายเตฟุยนัดเตปอนยังเฮ้ยกุมน้าปังเตอินเฮติคอปินตอนเช้าตั้งตัวรำดังกัลนัสเฮงเตฮันรอลนัดตั้งเตปอยในกระริงชีน่ะนังมาปอยทกนัสนี่กุมช่วงจินน่ะริงว่าเพย์ก็จู่อัตตัมลุตุกดัมเราขบเตคานินน่าทกจุดที่อังมีจู่เนี่ยทินนี่จินโควิดจงจ้างกันสวยเตปคานิน Mission Foundation Movement เลย National Health Mission เฮียนินน่าอัดหัวชัตวางินจอยมวยนะเตปคานลานันนี่จุดที่อังจู่เนี่ยชวนคบมาที่ชวนนัดตบนัดตูรินตัวนั้นหุ่นกับเปลียงอีดูหันสวยเตที่ฮันมิโซชลายที่ทัดชาเอ็มโมอันเรา creative เราแต่กันอินที่จ้างฮันให้มิโซชลายที่กันชาเนี่ยให้กัดสวยดูน่าโจขังจูนาฮีที่เมียงค่อยมุนาโปกาลิลาทกเทเองปอทกเทติวเฮียนอินตัวเชียมรูเดจวนนี้ให้กันเชื่อว่ากัน society จูมีดังไงป่วยหมอนั่นแต่กันงาแต่กันมีดังไงป่วยหมอน่ะอาคารเอ็นติงเชนอมเตนเอ็นติงมินสวยงกันนูเตนเอ็นติงมินสวยงดีค่ะทิลชากันดัวไอเตียนอัศสวยจังกันสวยมาเสอวัดติตูนี่เตอวัดมาช่วยตูนี่เตข้างเดียงค่ะกันที่เละตีที่กันตั้มเหล่าตามีเคลมเตอินักอันติตั้มตักฮีเฮติตั้มมีตั้มตักอินันหลอกปุยเทอันติอังเดียวกัน
chu kan organization a min soi tampi ta be the change you want to be anti he danglam na nangma idu khanang ma khan ni roti kha he ke ma hian ka tu lian mem tha tu po ke po me cha kan ita kan society anga chuan mi te po hian entinge nangmai ni om ngam ma mi ta te min tia eno om ngam turin ka khwai sen ve nga ya entinan thingla nga te bo ka jin mi ka shwai to pa ka thakal theilo na chan tikhan driver amo mi ka pel sha te tikhan ka roi to pa tikhan ka kal me ta khwai te chelve te hi ngai chan chu shom paltlang hi ngai engke ma hian eno hun hi pathian han mizo te hi min mal so ma hen tiang me tur ha min du lo ni chu chan chu kan potential tam tak kan han hu ten thalai hetia te meang atia waste me amo hetia om me ai chuan entirnan hei thingtang ate bo kal ro poi ti su chu kepo te meang kazuk om ta ba thil hi kazuk zir hne mani chu mi pon na tinge sabra ma te om lo te min ta karam ti meang hei enlo lekha thiam te ti meang mingin kan lo ni ve ta karam midang inan phangai lo chuan tuinge minon phangai sang ti philosophy hi ka pu ve ni chu chan chu thingtlanga thil tam tak ka zir po kha ke min lo te meang varam ka zirang tho khan ke ma puna ka ti me ang ka thiam chuan ke phei chu school a phei chuan average student ang hakanita ke puna ka thei chuan ja heta to parte kan ti mitam ta competitive faculty ti me ang hei be dong tam ta kanom ta an creativity le dan khwak chatna zong ngai to phei hi chuan an thei don tu khatia number 1 bani kherlo pan tu moni ba change va siama mo hemi kan society a ti me mi va pui tu ni shim kha ti me ang kha kan thei ve kan i chu hei thil haute anga lang ni ma se heti antirnan officer kher ni ngai lo sarkar na tho khera ngai lo NGO po nang ma khan din to pro midang po NGO an din to pate khan enge an ta tho tha zirin an choi moina te an donga ti khan funding te an dong me khami antirnan en lo sum don na lampangai kal du pon khata khan enge mi pui ma mo entia khata khan sum don na po khan thil haute tlem te changin midang ina anti aya thazo gen enting ka ti theng ti entirnam ti khang tiang te khan chuanin thil ngai ngorin in pon enge thil dang lam de om ti khang tiang khan eng tin pona kal thein chu chan chu social development sector hi te meng hei ka lu chil boka awas ni chu ke po hen ui chu ka ti cha ke ti hi ti hi ka nga ni chu ka khwa ka hen ui chu ka kan ziak tha china ke po hen hei ma se hei chu atop tak na chan chu ka soyang do chan shom hi poi ti su shom hi poi te re su an lo khami shom na ka ra han eng lo inang mani po hian he tiang hen hei ka lo chela lo ti te hi nin sheve me ang ki po hi kan tiang chu kan ve to a dikcha anga inom hle maya fo ina thu that takin kan khara alomom ka tia tu chum Miranda kan komna podi se kan du tok photanga ti ro nalam kher ni lawa he mishing kan nun shima thuron han lak nan te po hian a thadon hle in ka sha Miranda he chu wangin ama ke ma kal tanga nga ya wangan ama betur cha miron be mero te po kan ti mayange ama mi mal taka in shesani lo chuan ti kha tun chu mata na kanin cha theini sela Miranda po ikal zel na tura du sakna kan hlan chi kan ramtan lo thok trau zel ro ti kha kan du sakna cheni ro se kan lom du tu ke ki lo le